Ministry TV. So then, Papa can sponsor the whole Ghana. How much more? MPP party. What the father has can control the whole Ghana. Now so could the MPP party. Now Papa you report to me son so my Papa. On to me be Papa. Amen. Amen. Now say Papa free moi. One thing say first, Papa see him. And if Papa said, this is a spirit of seduction. The first will is not a will. When and essence of court case and against a make a revelation. That way, Papa nature first will is a seduction. Yeah, that done. Men are making it. And what because what make catching me. Okay. So I tell you, spiritual things, spiritual understanding. Seduction means yeah, that. Yeah, that and saying, so yeah, me boy, me send your menya on who baby. Let you know, say, okay. Hallelujah. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto Technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Many are spiritually unwell without realizing it, and many struggle to progress due to invisible spiritual conflicts. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Bring all your problems to Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital and witness the revelation of all that has hindered you spiritually. Visit us in Ensarum Adwajiri, Oreku Liberty. For more information, please call us at 0208 599 576, 0208 599 576, or 0278 977 215, 0278 977 215, or email us at castoplantotechnologies@gmail.com. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, unveiling spiritual hindrances and guiding you to divine freedom. Ebusunya ya kada yeso ni made ye friend da yeso na ye kada yeso a asambe na ye ka woni misire da yeso e ye kwan ya onyankopon e fa so e kasa kire ne ma ana na woso da ya wote ase na wosan fa ne serious ana afa yeso no woni misire da yeso e kotra die da yehu ana die odi be si we ni so se opese wo ye e wa brabo mu no woni misire eno so e da yeso eno nti ene asema me bisa wo ne se den ene da yeso e ade a enye se odidi agro o wa brabo mu eno nti na na American for Prophet Dr. Abednego Ediamao ohene Pharaoh so da ye obi no otimi kire da yeso na se Joseph ene fie ase ebe kire da ye no ase eno nti se wo so da ye a wo be hia onyankopon ni pa wo be timi a kire da ye na se die beba ene de aba ene kwan ya da yeso no ebe timi afa abem. For the secret of the Lord is with his prophet. Onyankopon eyinta semeno ewo nedifo enchen onyankopon so enye bibia agese we akire ne nkoa edifo. Surely the Lord will not do nothing, but he revealed his secret unto his prophets. Enunti se wo so da ya wo hi obi a obetimi akire da na so enunti na American for Prophet Dr. Abednego etime Ediamao one ne onyankopon akoa enwiye bremu no onyankopon eyi na siwo se oye ne somafo na wadom no adom akere a ye de kire da yeso ase asan apankire ede akanwa obetimi apoa ama wo da yeso etima be ananse oha obi onwa a onyankopon apa ne so etimi etwitwa sa oha no na so no etimi efiri eno nti waso da ye wonti ase woda yeso ache woda yeso entimi mbem why do betima ye bia wa brabo ma da yeso no entimi embem eno nti na nedue no make for Prophet Dr. Abednego, is minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God at Yamon. Now we hear Prophet Dr. Abednego
Mepacho our in Sawem at Wejiri. Mepacho friend was on number way so 02085999576 02085999576 and answer 0278977215 0278977215 and answer 0267141559 0267145159. Prophet Dr. Abednego is minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Oh no, and when young couple at Dumachadia, or bit my train, or there song, I'm out there so it's my baby channel. So I'm going to say a prophet Dr. Abednego, or no, ever in Sawem at Dredgery. If I your friend on, oh young couple, bend down prophet Dr. Abednego. So I'm out there soon now, baby, or sad for the question now. When young Capone and I'm gonna so that's it, baby. You really will no. I know, and Papa say only a sorry. Okay. And she said, Papa Canadian, like I said, maybe yes, no, you know. Obi Simin say Madrid. And they said, Papa can if in the Numapa, and I at the air. Why any also make us say, Mem Penny Papa can. It ain't never support to do. Now, yeah, send the Cassia, now sorry, 18. Okay. Yeah, that's. I say at a press conference, no, I said this. Ye in the airpay as soon be papa no. Obin to be taking decision, Emma no. See, dear papa will move. Now you're kind, that's what I say. Me the BBA mammy back, producer for Akufana. Why no bar obedience? I'm just a member of the church. Two things. Others say, make us work so and I may die. But say, make us a media so the any because on any asoluwa. The ope anyway, and I'm part. You really will know. Aquama Kofna. Okay. So any and support to me. Send a big kakaya. You best support to me. If we say and a papa, and here the support any BBI the support of papa. You the best support to me. Now sorry no, Akoso. Okay. Yes, they say the no. Allah. In the name of Jesus. Without shedding of blood, there's no remission of sin. Wakwaba Edeba Mystery TV so message so first time we need abumi subscriber to no so dia chema ya no wakai so the bell no be kan so no upload me to mo apel no first person ya won so be dey akadabusia ne me ne prophet Dr. Abednego na eba be di enkomo no message so be kam no ne dey se ne odifo abom ni fugu no enya asem keto akwete busia kam ho yenko no ho koma na kwaba na fe yefa yenkomo no enhihye so wakwaba Ye na bibia boko mo ho te say nyame adum dadi na wo yenso ye de radias say afia kwa beto na mo jeje for santa chemo da bojo isanka radida amen amen empen for say nim se bisa boko na wasa ye fefa say sweet na o tiwe no dress kura de jasam kitwa na mo say question dey so be bisa de papa amen amen let me dance yo ene de daddy e ba ya asem yeti awa enra ye wo ho a ene beto media no so say eye apostle Joseph Kantanka engineer sa brede emma no akwa kopie mu e wo high court ya wo makokan papa ne we na wo kan bi wo ni wieye no aba bede de se akwa Joseph Akofuna junior ono ena papa no eyi no se oye abusua no nyina peni on na de na head of the family e de ma Kantanka abusua no na asori ne de o se ne ma ne miensa no e mema miensa no ebu bia ebetimi ahede asori no no ena ye no so bedi nkomo edefa Kantanka issues ya ho e ma wo ka se Akofuna nya papa ne ba na papa no kwa wonim sa Akofuna enye ne ba enti ena bibia obo ne din so no ne ndoba no e bibidu ye a wosan eje nyema no de ba ne nyina efiri ne nsa eti we beto odwa nra sa no na wo se etumi kaba
na esa bi bisa o se papa wo sa kofuna nya ne ba afa wo ko da di a wonu kra lawyer ne kwa kire se wonu kra onya we so mo ko kan wo no but o mo kan wo ni wie no ono ene abo ne di mum se wo ye head ya wo kire se adwo asafo mum ne papa ne ba na so ono de ya mo ne di so na head no intrimu ne se yo Lord of hosts, King of glory, Ejapo that was somebody even there Radia Saturn suffered in Yankupo, so as I see right now. Yehovah that was say, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ejapa that was Uncle Wafo. Why Jesus Christ the angel? You always speak the truth, and a hands on Obiokuta evil spirit, you will not understand the spirit of Christ. And to be on my bad comment, and he said that person possessed was captured by evil spirit, familiar spirits. So he don't know the truth. How can he understand the truth? The truth. Montier, the whole world. I speak one, the revelation. The spirit of revelation, I have it. I have the spirit of knowledge, the spirit of wisdom, the spirit of understanding. And so I speak wisdom to those who have been initiated with the spirit of truth and the spirit of knowledge, wisdom, understanding, the spirit of revelation. There are some who can only okay. Amen. Amen. Now, time about who say no quarrying now why your summer. Now, men probably say your summer answer. What I say, and son of work who cross, say ye may know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Amen. So say Apostle Dankasa, why your summer, and son of what who say no quarrying. Amen. Amen. Eja, you now everybody say Apostle Safuka Danka, what building come baby, what can be no quarrying so yeah, they are two aka. And the upu tiasio what is truth is truth. Near no quarry, Niachia, Uyens, Trea, and ye. And then the idea train so Uchiana, and ye. Amen. Amen. Now, a ning chin, as some are also one cocoa, Becraman Tim Pussy, where the aqua court, where the aqua court, and one cooking kind. And Tennessee say no, we patrol as some bisa. So, why in the catcher advice of his uncle court without the advice, the knowledge of his father? Oh, that is said will be free more not Nipani ye won't quantia or free more your kind of woe. Now, but your Otiasin, I tama Papa Netias. Na adwasa fon so enim say papa ne ye will o kan will no okuta will ne copy o biana na o kan will no hu ne will no ansa na o ma kwan se won fan kokot daddy ne tene se ne minim kakra wo mranim ne se obi ti ase na oye will na wo ye eye wo no nipa na wo ye no ne lawyer wo ye ama no ene court pe sa nipa mi ensa pe na nim wo ne nsam wo nipa na wo ye lawyer no and a fake court on the book of nipa ne ase a nipa say bi obibo ne di wo wo no obi anya access to wo na this nipa na free mu ansa ete bia is sister adwa onim send papa ye wo de but dey bia no onim nim na wo wo onim enter me say do she consult the father before giving permission or no one the case in the court or why na the court. Okay, according to lawyer no say yes sister ye maame lawyer adwa safo enni nwanum na aka no and a car so one kind will no court now will be able to send your papa no a janity. And just address a Francasa Kahuna what they call and tell them she don't know anything. Would you for so kind of send out? Oh, you send a me person venture of say. I won't say, yes, it's an so nimushi. Okay. And I'm saying so nimua. Anka obehunia win. And son of my quite a moon fact the seminal court. Okay. I don't know the name Nechi. No can final. And this also one fan court in an account. Which is you know nothing. He has nothing. Do she inquire of his father's ghost and know after his father's pass away? Then the papa de Naka. Nankasa where would they? Ne papa be dan ho di agene na obisai ne papa nsa na kokot nyansa ben no nya ya nsa na kokot nothing and this wa boa no ko to ne papa japade nkire na so oh that is okay so okoto ne papa japade atwene a okoto atwene sen because papa no adi na chi agya akofuna
And lawyer let's say Nyauka who any kind of means make us spiritual, the spirit of revelation. okay. Soon some now. Very good. And then you know, so no name any kinds, only so ni more. And come cast one for case Bianco court. Anka because the father no what papa yare, no no musukra or no be man in shoe. I will to employ somebody to come and stay with your father or stop everything that you are doing. Obama after all, then Obama MPP said then Papa can sponsor the whole Ghana. How much more? MPP party. What the father has can control the whole Ghana. Now so could the MPP party. Now Papa you report to me son so my Papa. On to me be Papa. Amen. Amen. Now say Papa free moi. One day say first Papa see him. And if Papa said, this is a spirit of seduction. The first will is not the will. When and essence of court case and guys make us a revelation. That way, Papa nature first will is a seduction. Yeah, that done. Men are making And what because what make catch them. Okay. So I tell you, spiritual things, spiritual understanding. Seduction means yeah, that. Yeah, that nation. So yare me boa me send ya menya ho biribi. Na chi no say okay, o de ade na sevensa. Na o de sevensa so betu no wa churo. Ene wa ko chura mo bi. Amen. Amen. And this asem na ekwa nenko. Eko. Na o beji yi power no biribi afiri me ho no. O churo we. O sa akofra. Wo de biribi a sha akofra nsa. Eye den no sa meyi tu be ni na fi akofra ho. No yi no wo churo ye no so fa lawyer churo ya na ajo asafo no ohun ise ni papa churo we no say akofra is no more my next of kin. I've taken everything from akofra ne unya na akofra bio sansam no wo churo igu paper so wo ye hu will na and they say will na akoya two ba ko ye verbal and ba ko ye scripture. The first one wo churo we, second one is verbal. And every verbal has to be written. And what is written is written. And they say, only according to what they written, they say, you are full and taking your pastor, your father's property, throw it away, and they will chop it and enjoy it. And you will suffer for want of wisdom. Daddy, we know. Amen. Amen. I say me by Ghana for say, and Benny say, ye mre, give time some time. Emre na nkasa be de no kure bi e wo mbeba asemi ba ye se ne na akofuna ye ka no social media so akofuna no wonye ebapa wanda super di wotete papa no ne ade no Ghana for se ne na ye ka fa akofuna wo social media no so se sa nete a anka papa no bebi obo bredu ye bebi ne nim de ne nyasa akodru ye no anka wo mu nyi ni se wo de nachi ebeja akofuna enti we kire se ne ye ka fa ne ho ni nyina no enye no kure ne nyame de na asem mama Where did they asem? akofuna asem mama Obi a we 2 weeks na wode ma won bi say ajo asafo mame say otia say won ko bi say ajo asafo mame wan turu akofra aya ajo asafo mame turu akofra na wode ni by 2 weeks won ko bi say ajo asafo mame no say obe kan ko betuma bie na ho aka Daddy we nsu a wo kan ye sunsumu dia na because video no circulate o media ne so a eya akofuna maame e na e kire kwan ya ofa so de wo akofuna na ne kunu wo ho. Okay. And Crawford here so. Me say papa na a very big mistake and it has already gone. Madam Otie. Me see Daddy. And ne won say ne you we say a what you say we are say one different anameboa. And we cry who here say I will respond to this word. Was fashion me nyahwe mfa. Mo kroma business we am odi akire den na ngokuna. And leave them. You be kunu hu you be wia. Now no say won kokot no ni tirimu no aye papa. Tu na go ni tirimu na aye papa. And the abrabo be know about that. Esa aboba ne won yi ene ni aka oni timu na. Ya just from the papa sisia.
One said, if you don't have the spirit of knowledge, wisdom, understand the spirit of revelation, you will not understand Prophet Dr. Bengu of his teachings. I teach his mysteries. For Jesus speaks in parables. And Jesus said, I tell the truth. Because it is only the truth. It is what ye may know the truth, and the truth shall set you free. And the ekofa adwasafu kantaka na japadi ane papa jama no. Na unim well no. Utokore se unim ne papa dwene. Na papa ne ye correcta, onyi o ye correcta nko beja ne biribi ama obi. Na echiro so dey bi me na make kan nti se meja ma Jeffrey ni se. E wo ma na enim papa ne yes na wan yes ah. Oh yes sir. Denti no yes ah. That is say be a bit like say or share ne bano a subini ne be say adwen sakra wo de manipa. E to hu say be an bano side that subi no say there be beti asem nko ye. E to de mama me hwema de me kode ya ni na machi no me de ama no why no be. Enti na eche se papa na nkasa o ye papa. Apostle Safu kan na nkasa ye papa. Ono abe ka kire me say even the word of the Lord has already come to me already and say no buy. Okay. Because time I work friend no ni. I've been warned for not to proud. Me mama also one. Me nka jobi se bi onyankopon. But what is some kofu be break say they are God. They are Jesus. Anameboa. They are Christ. Amen. Amen. Me nhwe me hu ye. No be amfa bribi amedada me. Enti me yawa na me yawe. Oh yawe. And wo den na wo be ka kire. Bibi enu. Enti Yesu Kristo ba who shall confess Jesus to sin? No one. If say he know what is in man. Ndi Yesu hwe no obeka kire adada no. Enti be hwe no obeka na me ka se me onyankopon. Me na me sayare. Me na me Yesu. Me na me Holy Spirit. Me na me. No. I'll tell you the way. Amen. Amen. I say you may know the truth, and the truth shall set you free. Now also your apostle who hold the dada. Oh, when I mean you know so many. Also you know so many. One case you know me back. Oh, you know so many. Onua, I mean you are on shine on here. After that, Abraham John, papa. May you be free no. Aye. In the court no go call any no kind of work back. Omo kan ye wokrata aso. Enti ni okai ne. Se muji tumu sa se na hoka ye mienu. Meni wa oyi na oso mani. Ti oyi na mede akire ja no. Efe mo aye krata awie. Wasa ba se da bi nyame kan no mebo ayatoro na da wo dada me. A menim so wo dada no mo a wo ye. Echi no bo hu subaya wote. Senior wote. I know best triple power everything from them. And then the one tro. Ndi anka say work court no. E say won fa sansam yenu enko. Sa adwasafo no e wo nyansa anka papa who say first no akofina. Say who say no dia and they say another world so that you cancel the old world so that the world will become one. We interest say papa no di kan say we ni me double so many. Na eno no wo wi onim na echi ode na no fafa be kan se waje niema ne nyina se afiri ne nsem bi no no ana ehwe na ade so na sa ampa wo ye ne kobie na dakam na ne wol edem no ye hu ne se akofuna na ne dinda so wo we onim a eno entre se ampa no e ne dobo so na ni ampa dem doba also yi no so many nkohwe word ni na ye se e ampa so no no se no ni se na wan kwose wo we onim no na ade na obekan so no obi ate eno so ye wela na enye we. Okay. No be ka se me enyewo me na me so many se enyewo e ye will na enyewo e ka no nka e na oyi na me de se nsa so kan na wanka ni nyina o kan na wanka ba ko e na de no wan choro mienu na wo choro ba Indeed, the first one no okay e na wo ye den o mo choro to ho second one nso no okay e di wa kam asema hin nti sem na ya hin nti paper no e se paper ni ya hin. When baby say me nyam faso bia wo that the ya na eboa ye ne yetiefo mo tai tie wo ma odin chimu ba wo onyame shira ene mu say wo mo a wo do nyankopon no o say o ma wo to me say won ye nyankopon ba. So there's difference between the sons of God and the Christians. Wo mo kwaso on kwaso so busumfu so kwaso most of them so kwaso. Amen. Amen. Enti no say no
then na opeso otebio se ne pesi ehu ne se asem yi ba ye yabra ye asofo ni bi e de akofuna esi ade so ne hu tutu ekoba ya sabe kra ye maame besi ne ya wo hye da nyina ne naso yi a oguso epre ayaresa no e na we yakwakoba na Ghana fo dodo na ehwe kwan se ne nka adwa safo edi animu ye hu tutu ye ne bibi ono ne nam a wo ba mane ne ade no akoba ne sei no one Ghana for when daddy one kasa crap no beka so why disappointed na afi ye no ho tutu ye so e betimi akwa adwene ana because adwene de date ne ba e be obekọ bia na ho frank an se aba be daddy se onu ana papa na na busu apeni or na head of the family it's any akoba say automatically no ye no kwa ho tutu ye nyina no ne su na akwa akosi why na kai real na oja na chi no sa na eka na Ghana for chi mu se ne sei na akwa ye de say akofra na sa be ba take you baba ye papa na yi why na ma akofuna authority say papa no wo nsi oronko si no hwade o se na enye yi onko si ni we say ni papa say court so onko si on fa no onko si daddy o se na enye yi ana ne mfa no say no nya masem say ni papa na say papa ne so emeka nkyere onyankopon Israel saforade say adwasafo enti ya mpa say adwasafo ne be ya me pacho mungu so ye na moye also you may know the truth and the truth shall set you enti na ti bia no kware be daddy na ndadi be daddy as an yakopim wo court no kra no nya no kra no mpo all is false and lies it's a papa no way no children it's seduction and we have the spirit of seduction amen actually you better mu the mystery of seduction obetumi da de obi ejine ka ejine japade ejine biribiara na anu ma me bi frame me osofo me call hospital a bank oyi 400 million 40,000 that's even that was over me do be call baby obeko pepe work on omi ani ko 400 million amen and yes seduction ni bia amen and this say who be say question we are me to me nkasa be me dey me say no mo ko yina e atro na say wo pair 1 year me come nim say ofro bi Zara dem osebo de Zara man osebo de Zara man eye papa na hwe e ma ni fie ma ni skama na japade say Jacob obra akrobetu be ya akrobetu say wo mu pa de akrobetu tra papa no there onkuru nko bi say okay say papa no waje nkrofo wa adopt nkrofo bebere say ne ba enimu dia konfa say wo mu so dia enu dia wo dedi ndi papa no dia wo da mo say waje nkrofo no ne ba ne adwasafo no ama kwan say ye ma o mesi ne papa ensam nyina won fa ma adwasafo ntam say so adwasafo be kokota wa bebisa nan ka wo say odi kan consult ne papa ansana wo ma akokot na na dan ka woni daddy say wo mu ye Christopher no Christopher no wo fresh amai obi a wo no fresh amai o e won do ka say Christopher angade papa so on ba ba bi o na esun wo no efin wo no ansa na obi Christopher no onfie bosumsum onfie sumu onfie abusum do you have Christ in your family before o Christopher who is the Christopher why no Christopher say ye nim ne papa say o no na da Christo asafo na papa no so your Christopher papa no so ye Christopher na wo ankasa wo your Christopher be ye ni fie bosum ni fie why no fie sumu why na bosum ni fie why na won fie ni fie emra no bae no the law onyankopon no de say emra se bosum be ye abode ase ansa na Yesu kra Yesu ba also the law came by Moses but the truth and the grace came by Jesus Christ yes Christ obeto emra na wa meto obeto ye ndo wo be fa Yesu no na won say emra ase na Yesu ba obeto emra na wa metwa emra ni so nim hwe I just say Yesu ba yin na chi na salaman go so ye adwuma wa de na akofa Yesu na won tra ba bi o ana akofa Yesu okay do fi fa na akofa Yesu ufi emra ni mra ida de abosonsom ne niam na wo fi ni nti e wo ho na eni ho e wo ho wo ka se mo banyim ma banyim ebosum 9 etwam debi Yesu abetwam debi ai wa metwam e wo ho na eni ho e wo ho the man nyam 9 months yeah ai se o mre ni ho bi omu dia
se oba no nyamune no wo ne a na je se mara bia ni hombra na ye adwuma bio na so oba nyam na 9 months na nsa na obewu akwada na akwada be tata nsa na wasori ananti a wo se nnome ase ndi nnome no ene ye pese wo mfiri mu na umbra himfa the freedom umbra justice na echi mechechere mu nyama bebre wacha hye wo bebre kwa nim so mu da so wo nnome ase ade na wo ye bibia ye wo bobre ye wa bra boy basa why tinanka we no ka wo say sister adwo asafo no wo so timi bisa also samanfre osofo no fro samanfre yo nyenti am onim because osofo de uni hu kwan so be fro samanfre just say ye dia mo wo mo fro samanfo ni ya abosomfo na fro saman amen enti yesu nyakopon ka kire Israel fo no say ba bia medimu ko mu fro samanfo te say we wotie daddy satam na wo mo yesu ana satam no mo yesu debi anti yesu bai no so den no de mai wo de adom no ne bre ye adom ye dade daddy adom ne ye de obias adom on stand business adom no be said for what is that grace the law came by Moses but the truth and grace came by Jesus. What is the grace? Abusia we ena odifo gina so e dia ya sembisa no wabisa se adom no mpo ye ka eno ene de ne no ena mi gina so na me di abisa papa asem bia wode e ma me a ye hwe se e be connected to akofuna mo nsem ya e twagu ya na papa se black magic and of its pact papa patro se sabelete yo eti ene mi bisa se ka se black magic of its pact aye there yo Holy Ghost take control. We need the real wisdom of the Lord. And your wisdom, your back or suru, and your back or assassins. Majority, and that suru, you won't wash. Okay. And then you won't offer assassins. Okay. The God of this world also is wiser than man. The foolishness of God is what? Wiser than man. He told himself, Onyamene kwasi asemono. Wonyansa se wonipa what is that? The foolishness of God is wiser than man. Onyame nkwasi asem no kura nim nyansa chen nipa nti onyame nkwasi asem wo ani ni and the weakness of God onyame a wa nimro onyame a wa ye mere okura no wa hodin si onipa madoji bebre ka nsem na heavy ni ho na onyame se ntie ukọ ba ko so sofo ba ko se ukọ na sofo for Bible no kaya onye sofo because ntie nyame asem bia I said the what the weakness of God onyame a ne wa ye mere no wa hodin si onipa onyame ne nkwasi asem kura ye nkwasi asem no wonyansa se nti onyame nkwasi asem e spirit e ho onyame wa ye mere e ho otie nti daddy enti no onipa ye onipa spirit is spirit. Okay. Now, the spirit lasts against the flesh and the flesh lasts against the spirit. And if you don't have the spirit, when the spirit is talking, how can you me pacho abueni onipeni nti se emwani onipa jira ho a abuane onipa kasa hina na beti abuane beti abueni onipeni abueni onipa kasa hina na beti onipa na beti mo na abua kasa abuane beti so as man thinks so he becomes. Okay. Amen. Enti so nyame kasa hefu na beti onyame ne nipa onyame ba. Okay. So my sheep hears my voice. They obey me. I give them eternal life. And this we ya boa we yo nipa no nipa nso ni na boa ni ha. No nipa kasa. Onipa na weti onipa ni. E na boa nso kasa. Aboa na weti aboa ni. E na onyame kasa. Onyame mma na ti onyankopon ni. Wow. Okay. Amen. And you know efasa akofuna no we obebisa black magic and of pact.
in God, no, also finally breathing, be strong in the Lord. Mama muye de wonfa. Ewrade mu. Amen. Amen. Na ansana emran beba no. Adom no beba no. Na yehye emran ase. Na emran so na ye koshas. Okro nim say the Lord was giving us our tutor. School tutor. Yehwe han, yehwe obi, yehwe no kware. Amen. Amen. Emran so what is the emran? Emran is soon shadow of a good things to come. So when you ask emra aprana ensure dote obo nam weni na emra. Many people don't know what's called the law. And they will say and then I was asking a temporal, not eternal. A sum bosum water bayena was asking. A money I will to upo onyankopon e dia body bibia share emrase. And I'm running the yanko baby no kware ne de ewo haino ewo sumnu odienko na say haina ba no kware na ba. That is Jesus Christ is the law. Is the grace. When we talk of the grace and the truth is Jesus Christ. Okay. And yes beba na sumu ho na sumu ni ho. Obonsam ho na obonsam ni ho. Obonsam ho. Mamu atabaye nu ni ade na wo ho na ni ho. Na wo. And you know obeyi en fi baye ne nsa na odienko se baye ne nsa. Ade na se baye sum busum ni ade mamu atane ade no baye en fi. Ade no tutu fi we nipem. And this a busum not ever. Not nipem. O te nipem. Ade no beji en no. Na wa maya e busum na ntrem. Amen. Amen. Kachem so fi baye no busum ni ho. Na wo Yesu ansa na Yesu bai. Tell me. Obiama is also me. I have Jesus. I have the grace before Jesus Christ came. Hosa. Over to me. To suffer nankasa or say that's Emrase. The obetu Yesu ana Yesu betu. Yesu be ono betu Yesu. Ina betu Yesu. Suffer no. Nto suffer betu Yesu a. Na first no say dance. O shemrase. No shemrase na ansana Yesu beba. No ba kofa Yesu Kristo se me kraje kwa. Ana nyesa. Na wo hu se wa fa Yesu. Yesu wo fa no beba wo che wo no be kasa. Aha no na bribia ya na me no mienu ne atiefo yenti ye ho ase. Aya na yenti ye ho ase ne firi se nipa no wo fa Yesu ada di camera nsi so. Wo mbebo ne dawuru. Ena ye abrabo ayebo ye fa Yesu ayemfa ne badwam. Apart from say bia sorry bia kwakọ ye crusade na wo frɛ na nipa na kogina edom nanim na wapemu aka no nka nipa no wo fa Yesu ayemfa camera nsi so ne ade. Eti se ya na wo ka ne se asofo no efa Yesu no wa meka onim Yesu kra ofa no ne ade a no bia bisa se abra wo so wo fa Yesu wo de wonya camera na wo de ka wo de e na wo mani party se wo de wonim Yesu na se wo ni nyame abompu ni mpo ba de bia na sofo na wo ka no no so nya akonya no de be twede de mu a eno nkyere se wo fa Yesu Eyo se nipa bebre afa Yesu Kristo so mo kraje kwa na Yesu ti wo o Yesu onim nana me say black magic and of pact and no na wo ansa na Yesu ba. Okay. When we talk of law is black magic. Na say Yesu baaye no wa metwam. Yesu baaye no de adom ne nokre ne baaye no. Wa amfa adom ne nokre na ma mekata black magic ya eye law ne so. Aden na beye da so. Yare wo na yare ni. Yare wo. Nipa nyima 9 months. Ana ewo mu anim. Ewo. We bebre ewo ho ana ni. And who have to work of his own salvation. That's a one kasa. Ono wa beye aden na ye da so boyesu. So Yesu aboyesu. Okay. Yesu oba oboyesu ano boyesu. And this ono aboyesu da san kense se ye boyesu. Say Yesu ewu a onipa ewu ana onipa ewu. And ewo ho ana ni ho. Owo ho ana owo ni ho. And who have to work of his own salvation. One kasa. Now so for Yesu Kristo enso niama wo ye no Yesu kwan. Ya sofo ni Yesu. Enne bebre ba o ka se yo sofo obi anjo obi ampe wase. Entera me so me meka se me yo sofo. That in edom ni ye nti wo meka se yo sofo an. Me ba to ba mekira wo sofo djuma. Okay. Mekira onyankopon no Yesu na wa fa no. Ma sa kira obonsam no so. Okay. Because me nye Yesu ba.
na me obonsam ba ɛna me fie obonsam no abɛyɛ Yesu ba sine se wonya bonsam ba bi enti me na me wa na me ni daddy na wo ɛna wa frame enti se ɛna abɛyɛ Yesu bi esum ni han ni twaka me pacho abusuafo no wo hɔ na abusuafo ndo omo wo hɔ ye wo me wo abusuafo na ya wo me to abusuafo ye wo tu mu enti abusuafo no wo hɔ na abusuafo no omo wo hɔ me na me mpɛ Yesu but obi do pɛ enti wo hɔ na ni wo hɔ wo busu na twam debi o se musu fife mo ham fife ye wo nipa tu mu o ma me bɛfo no o ma me o ja wachi no o nim ye ne ehu ne yete ne maka kire so o ma me obɛfo o ntia say bra me challenge you I prove to you yes it's a brebe na ye ka say so obi be hu Kristo aba ye bode fofo ne madada de nyina atwam na ne ma nyina ye fofo ade na obewu okay ade na obewu Corinthians 1 Corinthians chapter 5:17 if any man be in Christ he is a new creature all things have become new all things have become new amen all things are passed but ade na obewu ade na onya kuru onya yire onya ba wajuma ubiri biara ade na obewu ade na oyare ade na obewu se twemu a okay wo na obabe wo twemu da wajuma and don't for Jesus Christ so card you see okay you need the work to do but go jira Togo shade so wo ye betu aduru sisi a wo beku se biribi wo yase ko bani Togo bosu no ho na ni ho owia wo ho na owia ni owia ye na aduma onye aduma we call the order of the moon the sun and the body wo ho na body ni ho wo se wi ase twem wi ase na je se mran etwem obehye ni nyina aka ni na ba ko aye one amen etu be se me tell say that magic and of pact no eye mra apamu ye den eka ho apamu ye den eka ho black magic and of pact is the law okay which has a pact o ti say buso bi wonwen wa wonwen okisi ye kroma Togo for abefo na den wo say mega do na den woni ma den den adadi we aden we daddy adwen oh okay nam bia ya adwen na ebi etiko picture wo de ade o tie bebiri ho wonwe kraman bebiri so wonwe kraman amen o say bosu no ho atigari ono we kraman kune enwe kraman amen entinu wo busu enu mu no we nsese wo ware Otie daddy bosu na che nse so konya nya me foforo bia bio otie entu ba so won kan odi enkyere na me kan kyere won so wati ase me nkyere me nim endi ase no be fa Kristo no na wo se embrace wo se apamias enhyehyɛ wo ho na se sei no wo anka se wo na obedi ade na wo bedi ade ye do betra konwa ni so a ense se wo ware na se sei wa be ware a ba cho watumra na untumra watumra antene obetake wa non take obetake wafa Yesu Kristo okraje nkwa watumra na untumra watumra amen if God is watching over his word to perform it ofi esumunu ba Yesu ho a onyame so hwese asem ya waka no obeye and the bosom no so ye den ono so hwese ne mra no wa ye den obedi so wow what say you ask wo bebre sa maybe say when you don't know who pastor Angelo because who pastor Angelo is not called or pass through the door okay pass through the door one fa pon no Yesu friend ye Yesu friend and kobeka sa asem here make the spirit of knowledge wisdom understanding revelation e ye hinted the isem kobeka chiro so mami yentia wa bra bonko anade we na di wachi if say numu na wan sana obefa Yesu Kristo so kraje kwa ana Yesu no afa no kan utie na asem okay ya Yesu ga wo ye ya Yesu kan no do the Christians do Luke 6:46 he said why calling me Lord Lord you do not do what I say wo so mpaboso boso na nse se wo shempabwa ebi ana mu fie mu nshempabwa wo so shempabwa dress watumra na untumra watumra ina oba Yesu ho no kuzu papa mu akayo enita ebufu agubone niama nyina eyi na mebom kokko so ya wa ide watumra wo ya na onye enti Yesu ho watumra boso no so watumra
Waka zinzemu. Enti bra we twu no. Na we so twu. Asofo ahin no mkoje duru emfa ya so. Ade also mpenti what to say what's akotafo. So Matthew 7:7, do not give what is holy to the swines, and do not give what is sacred to the what? The dogs. And find the papa man preko. Ofisumunumu also mpebio. Do behind him. Efesumu adwuma kwa no ye de. Oye. O kramai o didi uma na aduane nya odi wi anu wai de wa fe nti asempa na wodi man na wai de wa fe gu ho ne ho kire ni wi anu ohwe efe no. Amen. Amen. Nti onyankopon sa de papa mumfa ma hina nkrama ni preko umu na nkasa nya Yesu ka unye nti wo Yesu. Yes or no? No. Anka wo pastor no onu so wo Yesu a Yesu be kire ni ameka yin. Okay. Wa manezil nti wo kohwe eniyare. Ya obi a wo na adwuma wo ye. Madotie ndo so e so for rock Bible wa choro say mama enko wi asa fere enko kanya mi ase e choro na o choro on tefie. We have personal intimacy with the Lord. Ena tirabo so say o so for wi akọ Bible now kan won ni nyame ase. Because on ka hwe choro ye. Wa fere obeka bi achiro. Wo nyame na obeka nya okay nti no obeti nyame ti. Obehu nyame ho. Na ma kire wo. Amen. Amen. Say ade a oba be yi say na say anti-black magic or no pact. This is where you were born. There is a pact in your family. Okay. Apambi wo webusuamu ansa na mubehu Yesu. Na apamu nso ebiaje atum. Una hu anu ntira so kofa Yesu. Na hu anu watomra na ntomra. Watomra. Ndi ebedi weche na ndi weche. Ebedi weche. Mo enti se wo be fa Yesu Kristo okaje kwa opekunu opese eso enchese wo ware. Ba se eno no nyemra papa. Na eyemra na enyemra. Eyemra. Ba se nyemra Yesu hihye de ma yen no. Na na Yesu hihye ma ho odi so. Okay. Yes or okay say? No. O se we nye papa. Na no nye. Amen. Amen. Emra hina na ebo mra. Nyankopon na ebo mra. Nti emra na ye hina dia. Nyankopon dia. Emo na adom no so hina na eye adom. Nyankopon na ye adom. Nti no adom na hina dia. Nyankopon dia. Nti adom no ehye hina ase. Nyankopon ase. Hina na ehwe so. Yesu. Yesu. Nti emra nso hina na ehwe so. Nyankopon sam. Mo. Uso mpo bo sam na opa Yesu na Yesu ka no ye. Asem sebe. Ebusia eba ne sia na akwa ya asem sebe na ye bisa se ne Yesu e ka no wo ye anada di. We do na de mensem ne enu bi na afi de enkomo no esi. Yo. Ne di ka me bisa ne se ne wo kan ye se wo se o mpe emra no na obefa Yesu di a na se we ni na bodada ne nyina atwemu di a adenti na egusu yare adenti na wo peku na wunya adenti na wo peba wunya wadwuma se wo sika se no bibia ye basa etina me bisa se ene ebere ben ene ebeka se ne nipa efamu no eye ordinary and I say normal life challenges and I say way there spiritual attacks. Yo, ejapa eda was on tiasi ampa. On say suafun could be Jesus. Why do you always speak in parables? So more yam farm. And the ones of your Christian is odi here. Oniska. Onikunu. A Christo for him nature. Bebre. Eh? Bebre. Na a baby and now one a hodie otrium pran ope. Uba warrior utie. A warren a wound alcohol. Now Nikuru crowd no pe. Na hadie ansa na only we be share obema no obema oba no obema be share no just say ya yo one Christopher he and a watch pra and we na also mpre no ono watch pra pra ope but oje many mebra no wa wari be say 5 ne ma 5 Snobia ne ma snobia ne ma snobia ne papa but oje minimum ba bebre a ono no edune so nti ono no opesie ono na wabeye obema wo fie ho madotie ena se say no wo obema no wakoware ena wabeye wo obema no ba no aye bema no aye bema aha ne de ono ope but Yesu de o se hina ni 3 bema hina ni 3 wo fie ho bema ni 3 wo fie ho ndi why no ye servant ho oba no
The one never found the young Kumura. Obano. And now a man be to member nephew. There's a friend who Christian. Eh? Oh, Christian was oba, quiet Bema who fear. Debbie. Upon by not the NATO, the nice, so no, I can in second test. Made a man to me who near my, made a man to me near you. No, Bema was a kitchen. No, and your do say, or some more don't bow to us, although that is a dispensation. Yeah, you see, Sana Yesukai. Debbie. Are not a dispensation or yes, or a dispensation. Debbie. We are in the dispensation or we are in Christ. Are we in the Lord? It's a final breathing, be strong in dispensation or in the Lord. But where is the Christians? Are they strong in the dispensation? So say, Yamu Yamunimukuni, Bebre, Mabebre, Memefia, 1 year and 1 year. And Memma Bebre, Kofa man, woman, so on year and 1 year. Also, some brown pebbles on pet into Ubato. And they don't. Who name say one okoware in a watumbra. Wo fie na ofimu no. Wo so ye nware. Unso pekuno opeyere. Wakwa sorry them for better for worse. Aya. Watu ana to ye. Watu. Ndi oba na obema omunya watumbra na muntumbra. Ndi bobenya hoto. Okay. That in him is say. Nipa no owo emra nase. And also wompe. E ho no say owo ni enye wo ho ade a okay. Ubo adwaman wo ho a eye okay ana oso ompe wa firi ho aba aha wo ba afa ha ne de se wo ne obi be hie mu a di se nipa na ye wo ho ade odo wakoto na fie se yere oba ye no wo jai ha de no bedi ha de ne so ana wo nyi obi na nipa na ye ne ho ade se yere se kunu ana o makwa akoto na fie no mo bobra enti ha afa ne afa no baako so chen baako enti na se wa firi ha na ba ha ne de na sa ha no so chen ha no abedi ha mra ne so a ahamra na obedi so ntimi konka ha de no so e ma ne nya hoto ana na nya anamra no a eso no ne o kire wo ye ni nyina se bia oba he wa mo adwaman wa anye kunsum papa mu ni ade wa anye bi konkon se wa ni bi wa hwe ne ho so yi e na wonya ne kunu no wa ye ne ho ade no de na kwa kotina fi esi den na we no obesan kofa ha wo se bia onwo a enye bia apomudi hu nyema bi na attachment na wo mu ne mu nya spiritual amen Yeti biano Yesu se hu finu firi usukwa osaye de osamba obesamba obeba ende numu na wo na ho na wo fi na ho na wo ma me no ebusuafo wo na waja no na osese wakoware uso numu nsa onwi ade onye a me ba je honhum no ebeta wa na nta upo bedi wachi obenya omukwan de ntiro obenya omukwan nya we kire no ye ni nyina nti wanye ni nyina na bakwan abeda ho no benya okwan okay de finu ba no be hwe se won asisi ho na gate na no da ho obewuru enti no oba owuremu a osankwa kofa ahe esamba 7 county wo wawie no eye west cross intamawa why don't you read the scripture and the Christopher se wanya kwa bewuremu a wa wodi obetuma no ntu obema odi wechi no obehana no ha na obema no kwa no wo ho no ntwempra ejuma no ye no wiade o kan kware ni a honhom konkuru so ye o ya na nkasa wo honhom konkuru no eni jidi no jidi oni honhom na okowiade a honhom na ka de se jaija ka sofo bokro no dada nkrofo asofo mpo na bokro no dada nkrofo amacho asoro amen majo ogusu ti ase enti umpo ene na ye be yaw enti se me be mankofo ho akire won papa gusu sere rade so ma wo ho kire won we ase from mbre because one jinindi ana asem so aba me ho rade asem ba me ho se abenigo wonu se nkofo suru pa am so eja nkofo bia se na make asem pepepe na kuma no so ba na me bofu oso de bi nkrofo suru usi onyakopo me asafo urade nkrofo suru wo se me nyame na be ka asa kire na wo me hu bibi anka meja ma adwuma se me ko ka nyame asem wuti ba ni me na wo ni ma be kasa denti bajo why na ehu nyakopo na osofo de hu na na hu
Because they don't say him. They say I mean who me who. Na honhom na ka chem se honhom bi di mechi. And say na me be hwehwe yi, me ko no se me nko bisa, me nko bo mpa, me nko yese, mpa be bon, mpa bo be. Na me nko bo. Then na me ye. No no se di mechi di da de na no me nkasa na me hu. Ozo hwehwe a, ubomu a, di bebio. Ubisa. Enti no so bi ba osofo a, hina no hu no. Osofo na no hu. Eno ko tuata to de hu hina. Sofo. Ogba for dem. Sofo. Wa hu nya me da. Ndo beje nya me di. Ndo hina na obebu. Sofo. Hina na obesuro. Sofo. Hina na obedon. Sofo. We kwase ankasa. Sofo yo nyankopon. Enti no se men kan kire o, no mu hu se men yo nyankopon. Prophet Abednego is not God. It's not Holy Spirit. It's not God. Jesus Christ of Nazareth. Because what one will ask him. Sofo. Ento go be no sofo no no to say apostle Safo kan dan also yo nyame Christ Safo na sumu ni won say fe no wakonu ni that time why you saman or saman means why a spirit who ni ponam you person you ntimi nyi bi amen but o gusu ti asem na say na me person me be baba te me yi hu kakra atebubu ensem yesi wa atebubu ensem yesi ne ababa no wo friend Julia akwara ne papa owo no wo Nigeria na papa ne maskani ade normal direction na wo be hwehwe ne maame wo be ba no we almost 20 years onipa na ono obi akwo o maska ba ne maame nche wo Ghana atebubu wo bisa atebubu oni obi kwa wo Nigeria yo ana onu ba Ghana what the scanning idea microphone say when yakwa won behwe ne maame wo Ghana wo scan the telephone ya na won beto ne maame pepepe maame ne jere ha no se bushafo mumbro na nanu mumbro mumeti o wo se abofra ne bani ne nana ni maame ne nana ni o obana wa 20 years ne bani sama na ko bebi akọ ma wo de funu no ne ade bebi o wo sie ni na wo de akwacha abofra ne wo sisi abofra ne tias wow yes most of bibi ni yas also be chere o mo se bibi wo yas ma mene spirit no akasa mene mutia no bosumu no ne ade nyina akasa abofra no bibi ekoso na asemu anti America ne se obetua wo muka tamanso na odi wuyi ndi wokumu na ade oba beye de abo abusu anu won penti wokumu e de ti sadia onu so beko alfa kwambisu asayaba na okopu o Nigeria o se prophet meka no kware no enye me ni pedua na mo hu but wo hu na ni pepepe o the spirit ni wura ni pa and to hu ni pa na hu so asamasi ni kwasi ni okay no but the spirit and the shame and oye ade a boy no na wewu that is your man de by na and the time on again ne try a o se ne nyemu no na enye osaman ba o ayo ni papa but spirit eti ni penu what was a bibi ni wiase bibi wo and the Julian so no ko ohun eya kwara no ena ne papa bo ma ne se obema gen to me anwade konya to be aguso na wonim the motive why the child is calm oje ena botai wo spirit na me just nipa possess spirit wonhum ne se dum obeku wo musa me nchira wo no me wo beto so wo wa fede obi obesori so okoya abofra bibi nso obusum no beku obi abrante ne nso ho otie ono su chinchi pe power nti the way ya de ne ma no ye happen na saman be wura ndi saman wo ho na eni ho ho biribi wo ho na biribi ni ho nti wo se biribi ni wo da ne saman ne bia wo ho se biribi ho amen na de ne kra sa bredi yo ye papa apostle Joseph Kantanka engineer ye nya akokan ne wo na wi Kofi Kinata mo say it is finished ni nyina asa e be ka say bia wo ya ba dey it is finished and na bi wo atwe bi mama ne betimi you know I finished and so we atemuda ho
me trewo ya kan yi me say owu echi atemu da ho ntemu na mo say ni kan so say we have the spirit world and the physical world but don't you man has spirit soul and the body and your baby a body near there eko body we you know e fa no wo say o asase ase amen body e wo he fa asase na se body there be body no asase so mo okay onipa ye hunam okra na hohum na ifa na body no hunam no etubetra asase so body no wo onipa onam asase ase Debi. The dwelling place of the body is on the earth into hunam na asase so and anything concerning the spirit world no body no nko into yeah yekuta bi no yekuta spirit no yetu ko the spirit world and yet me for be spirit world back bebo me de na mane na me de na abo honam na mane and a honhom no so no ye evil spirit and ye holy spirit ndi wo me to me hu say wo de na evil spirit okay because me to me hu say wo de na holy spirit and the spirit na edi oni pachi no say holy na ye that evil and again osan wo soul and ye baby a soul nti okay and ye baby a honam na ye den ati okay and then your soul no ko hunu no dia bebre honam and this was one we wife assassins but the spirit world you know one the soul no ho ani ho and the apostle safo ne saman ne kra no e ho ani ho o kan if you mo aye saman na mo so bo wi a won twen so won wi a then the ebe man say okay me say ohun ye fe me ma o say cherem say David obi anya o hwe ni mi come mo bi and then the ma o yes e kwa enti etwetwa so ntwa na say me say me fa me hwe fa ma o na fe nya me kai first no ni ya ntro kwa ma ka na me kai ndi e adwuma na enya adwuma if God is watching over his word to perform it black magic and of pact abusia ha ana bra kwa ma kwan me ne Dr. Abednego ye de enko twetwe ni nyina esiye odifo nsam ni nyina ana obo no tefo ntodofo na me nyina so bisa o se de ana ha we sika sem adwuma sem akwantuo na wo ana wo krata sem no aye basa me kanfo Dr. Abednego ede na ma numbers no go screen ase fa na ene ne enim komo ka ha no kire na fe bisa ne se he no wo bia ben na wo da ben na wo mraje bre ne da no na bra onu nyina tena se hwehwem se wo ka ha no kire na tena ba bi dia ese wankasa no onye se wo boa ho se wiase obi nu maduro emfa ma yarefo nti wankasa to na mo na be nu maduro ne fa ma ho se ne beye na hawa wo fam no wonso ho atimi ato ama abrabo watimi enani di ediwom abusuan message so boja comment no our comment section ho edi ama me all the social media handles no Mystery TV o subscribe like ya share na afofo so enyi bia hwe anu ama comment no ho ate edi ama se ne beye na ebetimi akenkan ne kama so edi ama that good enimidi makra onua impenifo sa pintia sase ena wakwa sanso ena impenifo san ka se senka wiase bibi ni wa enkeda nka yanto yapum eno nti onua wo bobra na niema enkoye emfama wa bibia ore onsabe sombia no na asai wadwuma sam enkoye we kire se ahonhom ene sunsum bi asore ede etiawo nanso trokronkron na mayate ase se mempene ma before entenase eno nti ene duei me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital Ediamao. Na Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital die. Ye fra wa se abefo suro die yinta ebededi die esie ebeba ponten. Abonsafo no o ma me papa kwa ni utumi beda. O ma me wobusuani unua bi ni ubeda. O ma ho na ma ye oya. O ma bibi aye. Sa de na eba wo enya de papa eye okra no na wobusu tata. For bad people usually pretend to be good, and the ugly people who hide their ugliness by dressing themselves beautifully. I've told you, when you make kasa, sorry, me so you kasa. God is still revealing. God is still speaking. Or how be anywhere called Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Sao how no, entimi enfree ho. Eno nti onua maintenance tutumika na kopiemo. Ewo insawem adwagiri oreku liberty nafa wo hawo wamane
watete onkonanda wapinisie ekodan Prophet Dr. Abednego Nyankopon ebefane so ayoye fra Prophet Dr. Abednego ewasa numbers we so 020-8599-576 020-8599-576 and 0278-977-215 0278-977-215 Afuwe dear, enough is enough. Yako Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Akope Faudi.